çavim hestirdi bare Vere vere rukena vere 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 çavkena vere Beteldi ve bedeli çılmesi Her dem çavim huyindi bare Çen salı deri bası bu Çımalele tücümün verdi ki Tuçu içeme dilim ber çıkı Dilçilemesi dili be avdi ki Ben da peçen salı deri bası bu Çımalele mece verdi ki Vere vere rukena çavkena vere Beteldi ve bedeli çılmesi Her dem çavim huyindi vare Vere vere rukena vere 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 çavkena vere Beteldi ve bedeli çılmesi Her dem çavim hestirdi vare Vere vere rukena vere 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 çavkena vere Beteldi ve bedeli çılmesi Her dem çavim huyindi vare Vere vere rukena vere 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 çavkena vere Beteldi ve شب باش هوالن دلال همی بخیراتن صلاب و همی صلابن گرم هیویدارم اگر من هندک اف صلابتین تنیرن اگر من جابا ندا اما ایکی پیک جاوی و همی آما چید یه من دیهاتینت لایفی دا و هر کسی که گهداری آمه بگید هیویدارم اما فایشه کدوار بگیرین هوالن زده عزیز مرم آمه گرک دین بسیارد کن مرم آمه وی پیچی کم تش بلاز پینا سگا بچیک بدم پاش دشنه نام بابت خدا ما گرک جرایا گوتی مرم آمه وی پیچی دا اونین هم دجاتی هوت کن ام کاره کید کن جبونا جاوید و وبم نرینامه جاوید و وبم بیتین نرینا خود درستم نرینامه مجید وید ام تشتگی دی بزانین که اوه 1400 ساله ام دیف تشتگی چینک و او تشته پیش رنگی که ام پیش و نبرینه و ام چه جه نزانین جید مخابنین و دوید ام شهر زابین او ریکا ام السر ام کرد السر چه ریکین ام چا ادویش جان داینه و ام چل سرمه پیدویه ام بکین چه باشش بو پاشارو جامه کرده اوه همی خالین گرنگین دوید ام ویتشتی بزانین دجاتی او دماسمه بردرگهیت او تیم شرایطت کم الویر امی کاره که هزرید کن امت آخوین بوی کدو بیت تو دهی نرینا خوب بیجی از دی نرینا خوب بوی بیجم مروف چاوت شید خوب پیش بخید اکید نرینا تا و نرینا منو بیدی و یدی بیت ام گهینه خاله که گرنگ که ام همی پیگ و سرهلدانه که باش بهت اکرن سرهلدانه که هزری بهت اکرن یا فکری بهت اکرن آزادی پیدا بید او خرافات ناف مدارابن امجی که ملت خلقی
بشين بجين بيك و ام على الاقل بشين بيك و بجين حتى امید گهشتی نوی را دی ام تقبلا حزبین دجی حزب خو وجود آن قبیل نکن یعنی که از سر چه حزبم نه دین او حزب از سر استقبلی نکن که حزب کادی هبید رکابری و حزب من بکد جبروی چند دوید آزادی پیدا بید دما من هزرک هبید بید کسی که هزرکا باشترش من هبید بید اکدی برکویش یا من باشتر بید بوچی از دائما خدانم سر راستی و سر حقیه حوال دلال افشوه ما بابته که هی او جی بابته که شمی و که همی بابته اسلامی اوید امجید گیریم بوه هندک بابتی تن گله گرنگن دوید بری از بابتی بجم اتشتکی بو آروم بکن بید بیراوتید آن متکفن دا گولید بون مکی چیروک بو متات نگوتن همین مموزینی خجو سیابندی رستم زاله فرهاد و شیرینی و گله چیروکندی و سرهاتین اوید نوام کردواری داد هاتنه گوتن بر فانوسکال بر چرایال بر لامپا دما ام کند بون الگندال عردال الباجرا ام دا همی کن بیل مالکی دا پیرمیرک آن کسی که اوید چیروکت زانین دا هید بوم چیروکه که بیشید وجه او چیروکه هی راست و هی درو مگوی خود دای ما باورد کرد انجا اف چیروکت هنه گله گرنگن مروزانید اصل و اساس دا اف چیروکت هنه چنه و چبون دما افچرو که تنه از بار نکن کسی باوری به بید که حقیقت یک بفان چرو که های بیت اندک سرهاتی هبونه لی طبعا به گمان زدهی و زدگاوی ساتی نکرن و بو بو تجمیل کرنا وقتی بو جوان کرنا وقتی خوب بو خوشیا براندنا دمی افچرو که تنه پماندم ات پرن جوان چرو که خرابتر ات خودی خوی آین اسلام دا یعنی زوربه ایوان چی رو که اوید ما گولی بون گلک باشترن شوان اوید نوا چی رو که آین اسلامه ده اف چی رو که نوا آین اسلامه ده هین تو باورد که بو چی تو باورد که چون که تو بجی اوه وحیه شو وحیت الهی لید بید گلک چی رو که شوید معقول تر بن و جوان تر بن و پاک تر بن چون که تو هزرد که اوه وحیه که الهیه تو تقبل آینا که ایده بخو بگه کنی بس اوه وحیه الهی تو تقبلت که دائما تو بخو تو دی چاوت خوگیری چند اف چرو که هنه یا لواز بید یا رکیک بید خرافت نافدا بید یعنی عقل تقبل نکد تو دی بیجی از باور دیکن چرو که ما اف شوه گلک یا گرنگ همی حوال گهدار ببن جبرویه که بو چی گهدار ببن یکم تشت بو اوی شهرزابن سر دیوچونه که سر چیروکت نوا اسلام دا کن چون که اسلام نتنه نویج روژیه اسلام بکاتیش چندین بابتا هم یه شرعی اوید اود بجن بخو کرین الشرع و که پناسه که بدن بجن او شرع و شرع خداه نویجن روژینه و شرایع نوید ان بجنه و که جیان بپره و بن و بکاتیش هندک چیروکا اوید بجن سرهاتینه دا هم بخو عقلی جوار بگیرین ام در شبه چیروکه که با بیشنش چیروکه شوان چیروکه ابناوه عوج بن عنقه عوج بن عنقه کیه اثریوچت اسلام دا عوج بن عنقه کی بو و چی کریه و چه واحاتیه کشتن و چیروکه خود اصل دا خودی خوی ابخو چه بو طبعا عوج بن عنقه تاریخ اسلام دال هندک جها از بو تبینی جی اوید بجم هندک جها دام پیدام به هات یکرن هندک جها جی گوتیه یعنی مجرد ام تقبلنا کینش ناحیه مثلا فکری و یعنی هندک بنمونه هندک زاناد دو ملادانیا برید ملاک دی تشتکی بجید ایدی بشه توی خلطی مجرد اوه یعنی دما ام وانتشتاد بیجین افتشت هنیت هنگ دوید یکسر ام بچین مصادرت اسلامی بیارین آیا مصادرت اسلامی چه گوتنه السروی بابتی عناق بن آدم آن عنقه طبعا بیشتتا یکم کچکا زناکر بویا دیروکا بشریتی دا که اوجی طبعا بنیرین آینی کچا آدمی بو یا خویای همید زانن دما آدم نرین آینی دا
دما آدم و حوای زاروکت بون دما حوای زاروکت بون زکیتوی جیمک بون یعنی نیرومه تدا بون لی اف زکیوی تنی کچک تدا بو ناویوی کربونه عناق بنیرین آین اسلام از پاشی مصدر جیدم افوا حس کمیم خوشیل دیو بچن دا سرمجی نبیدم مال تنی از دیوی و گوهزم یاد ناوا اصل و اساس اسلام دا که دام کریه و که گوتی اف چیرو که هیا و چاوا بو چاوا نبو مام خورشید تو گلک خیراتی چاوه من عناق بن آدم ناوا آین اسلام دا بجيت إن أول من بغت في التاريخ كانت عناق بنت آدم وهي ابنته البكرية أنكو كتشاويو أيكيبو ولدت بعد هبوط آدم وحواء من الجنة يعني مباشرة بشتي حواء وآدم بحشت هاتنا دار إخستن كانت من أحسن وأجمل بناتهم وهي أول قتيل قتله الله في التاريخ أي قبل قتل قابيل وهابيل يعني قابيل لهابيل بري كشتنا هابيل يجيك أو هاد بو كشتن الديرو كده بحث كت يكم كتشا آدمي وحواء ناوي وعنق بو وكان مجلسها جريبا في جريب وكان لها رأسان وفي يدها 20 أصبعا وفي كل أصبع ظفران مثل المنجلين بشتتا أو جنكي يابدو سرابو وفي يدها 20 أصبعا أنكو هر دستكيوه 20 تبل بيبابون وفي كل أصبع ظفران وهر تبلكاوه 2 نينوك بيبابون فسلط الله عليها أسدا كالفيل وذئبا كالبعير ونسرا مثل البغل فقتلها وقد قتل الله الجبابر على أفضل أحوالهم وقد وردت قصة هذه العاهرة في كتاب في أخبار الزمان حيث يقول أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ذكرت عناق بن آدم عليه السلام أف جناهني أف كتشاهني أو كاكني چیروان سلیوانه هیوی دارم برای که من آخفتنیت کریت نبیجی گهداریا چیروکه بکه چیروکه دینیته دام چش دفخونه گوتیه هیوید کم تو رزل خوبی گریه کرده هیا حضر کرن هم حس که این تو گهدار بی و تو خبره نبیجی دا تو استفاده بخوار بگیری انجا های کردی خبره بیجن یه تا این تحضر بکند پیچی دا تقبل هزرینه که هزر بخویاد آینی تدا دوید تو دیفچونه که بگی بری تو خبرها بجی من انجا از ناش مسر بابت هندی که بوچی تو خبرات بجی امزانی چون که آینی تا یاول تکیری که تو خبرها بجی تو نکریه تو درست پرورده نکریه لی هر حال از ده مسر بابت خو اسنام این مبکسی تو کتابه طبعا كتاب في أخبار الزمان بيجيت ولدت عناق بنت آدم مفردة بغير أخ وكانت مشوهة الخلق لها رأسان وكان لها في كل يد 10 أصابع أنكو لهر دستكيوي ده تبل بيبابونا لكل إصبع ظفران يعني 20 تبل مجموعها بوينة هر دستكيوي ده تبل بوينة وهر تبلكاوي 2 نينوك بيبابونا طبعا علي بن أبي طالب جيك بحسيويت كات ذكرها علي بن أبي طالب عليه السلام فقال هي أول من بغى في الأرض يكامين وعمل الفجور يكامين كذبوا جيان دا كو بغي كري خرابي كري وفجور كري أنكو زنا كري وخرابي كري وكان الله عز وجل أنزل على آدم عليه السلام أسماء تطيعها الشياطين وأمره أن يدفعها إلى حواء فتعلقها على نفسها فتكون حرزا لها حواء الله علمها عمل علشان يحميها ففعل ذلك المهم بيشتتا اوي السحر كر و گوه خدا شیطانی و دیو شیطانی چو گل خرابی کرن ام دیوی بابتی همی از دیو هم الدست بی که آیاتا که قرآن یا سر هی بوچی از دی آیاتا قرآنی بیجم آیاتا قرآنی از دی بیجم بوا جبرکو دا تأكيد بيت بشتي هيجي أزبوهما أسبابتوي طبعا سورة المائدة إش آياتها 27 تا 31 أفا جلك يا مهمة هم بخوينن آياتها هني أم دهينا آياتي بوا جارخينين
آيات سورة المائدة حس كما كر قرآن ده فندك شواف بن فيكن قرآن أخو سورة المائدة بدريخن دا كشوال سرمنكت أمال حس كم هن همي فيكن و آياته سورة المائدة آيات 27 بين ندر تا 31 بس دا أزبو آيات بين مدر سورة المائدة 27 تا 31 هر کسی که بوید بخینید اولا هینشین دقیقی خوب بگیرم بس دا با آیات بین مدر طبعا آیاتا 24 چت بجید ام دی اولیکا باش آیاتا 24 وراهیم ببورن قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تيأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذا قرب قربانا فتقبل من إحداهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ام دهينا تفسير قرطبي گوی خوب دانا تفسير قرطبي ام دهين كاتشت بيجي تفسير قرطبي حوالا دلال بس از دا بوا تفسير جبين مدر جبركو گلك گلك یا گرنگه اوه تفسير قرطبي بيجيت وقرأه يزيد بن رومان وقتادة ومجاهد وحميد جزاء لمن كان كفر بفتح الكاف والفاء بمعنى كان الغرق جزاء وعقابا لمن كفر بالله وما نجا من الغرق غير عوج بن عنق انكود فيري دابو مديارت كت طبعا جالك جهاب بحث في حادثات يكرن لام دي مبوش الفيري جود چونكي تنين جبر داناوي بدر كبيد بمال دسبيك تفسير دا تفسير قرطبي نجاه من الغرق غير عوج بن عنق كان الماء إلى حجزته وسبب نجاته أن نوحا احتاج إلى خشبة الساج لبناء السفينة فلم يمكنه حملها فحمله عوج تلك الخشبة إليه من الشام فشكره الله ذلك ونجاه من الغرق. تفسير قرطبي نص قرآن سورة المائدة آيات 5 قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أول فيري بما ديارت كات دماد بيشتتا اف عوجة كيه عوج اوه كوريوي جنكيه او ما بنوكا بحثوي كري نوفوي عنقه بيشتتا دمو هندي خرابي كري وزنا كري طبعا از دبو بجما دي بوهمه دليل كي بحجي كري او تشوا قرطبي بحجت كات دما او زنا كري بيشتتا بحال كات عنقه بحال كات و نزانيش كيه بيشتتا كرهبو نوي آدمي نوی آدمی نویوی کرنا عوج الویره بیشتتا کی کشتیه او عوجه کی بو و چاوهات یک کشتن ام دهینا قرطبي جاري كدي تفسير قرطبي قوله تعالى قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين أي عظام الأجسام طوال وقد تقدم يقال نخلة جبارة أي طويلة والجبار المعتظم الممتنع من الذل والفقر وقال الزجاج الجبار من الآدميين العاتي وهو الذي يجبر الناس على ما يريد فأصله على هذا من الإجبار وهو الإكراه فإنه يجبر غيره على ما يريده وأجبره أي أكرهه وقيل هو مأخوذ من جبر العظيم
فأصل الجبار على هذا المصلح أمر نفسه ثم استعمل في كل من جر لنفسه نفعا بحق أو باطل. وقيل إن جبر العظيم راجع إلى معنى الإكراه. وقيل هم من ولد عصي بن إسحاق وكان من الروم وكان معهم عوج الأعنق وكان طوله 3000 ذراع و333 ذراعا. طبعا بشتى أف عوج هاني الفير التفسير قرطبي دا طوله ويد بشتى چنده طوله في مروفي كري عنقه أيوب نوفي عوج هاتيا ناف كرن طوله ويد بشتى چنده يعني چند درجة بشتى 3000 ذراع يعني 3333 و333 جزاء درجة 3333 جزاء ذراعا جزاء درج بو. قال ابن عمر قرئ عمر يشد بجيت وكان يحتاجن السحاب أي يجذبه بمحجنه ويشرب منه الماء. رامان هندي درج بو دم يعني دجهشت عور أوي بدستي جرتن ودجواشتن يجذبه ودجواشتن و آف جد کشا و آوا کی ودخار آوا وی عوری ودخار هندی بلند بو اف شخصه هنه بناوی عوج نوی آدمی. طبعا اف جروکا هنه هر کسی که وید بخوینید بلا چی تفسیر قرطبی بلا بخوینید دیت دابینید بیشتر و یشرب منه چت کرد تشتاکی دیش که گله گرن کرد في عوجی گوی خوب دانی باش هوالن دلال و يتناول الحوت من قاع البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه إليها ثم يأكله. بشتتا تشوت قاعد بحري دا انكو بني بحرا ويتناول الحوت دا دستخول حيتا كيدات يعني في حيتة بني بحرا دا دستخول دات من قاع البحر فيشويه بعين الشمس دا بلند كات يرفعه إليه ثم يأكله. دا بلند كات بر طافي هندي بلند بو دا بلند كات بر طافي دا في حيتي قالينيد ودا إنيد في حيتي خود أفعو جهاني هندي زخمه وهندي بكلاخه ويبهيكله چود بني بحرا دا دست خول حيطات دا يعني طبعا بحرا چيد بي داد چوكتوي را كافجا داد زيكيوي را يعني واش كه هچكو ازوتو چينت عريباره كي كيم دا اما سيكت بيچكو كتگيرين و امرات كين اوي اف حيطات اينا ندرج بني بحرا دا و رات كرت بلند كر و دا طاوه و بشتي هنگي اف حيطت هنت قلاندن و اف حيطت هنت خارن. وحضر طوفان نوح عليه السلام ولم يجاوز ركبتيه. دماد بشتته دماد طوفان نوح رابوي اف طوفان هند مازن ودنيا غرق كري طوفان عليه السلام ولم يجاوز ركبتيه يعني اف طوفان هني نجهش تشوكتوي ركبه يعني تشوك. وكان عمره 3600 سنة وعمريوي 3000 وشصت صالبون عمريوي مروفي 3600 سالن اويب ناوي عوج. طبعا اف جروكا هنه قرآن دا سورة المائدة وك مبوا قوتي او تفسير قرطبية. وإنه قلع الصخر على قدر عسكر موسى و اوی مروفی چه کرد؟ طبعا بیشتر اوی مروفی دیروکا جیانا خدا یعنی خرابی پیغمبرای کرینه و سحر کریه و جریمه کرینه بیشتر عسکر موسی اوی گفرک اشتیای رای کرد اینا در يعني مزناهی عسكر موسى. وإنه قلع الصخرة على قدر عسكر موسى ليرضخهم بها دابداني توان. صخرة حجم الجيش يعني بحجمي وي جيشي كاو جيش موسى چند بو چند بحم بو چند او بو اف كافري هنده بلند رايكر فبعث الله طائرا فنقرها ووقعت في عنقه. بيجيت خدي تعالى الفيري طيرك فريكرا سريوي سر في كافري و نيكلي خول في كافري دا اف كافري هنه ببورن هفالان اف كافري هنه كتا سر باتكاوي فصرعته يعني انكو جيش كر طائر ارسله الله فنقر هذه الصخرة فما حجم هذه الطائر الفانتوم. واقبل موسى عليه السلام وطوله 10 أذرع يعني دما موسى هاتي طول موسى بيشتا فيجا أفا طبعا أفا الفيريت بيتا ابنيرين الشعري نوبينا موسى يويدا أفا دا موسى يبكوجيت خدا الفيري أمر الموسى يكري موسى يبكوجيت درجة موسى چندت بيشتا 8 جزن 8 مترن يعني مل أفيت أن بيجيني. وترقي في السماء 10 أذرع فما أصاب إلا كعب بيشتا وعصاه 10 أذرع أنكو تيري ويجيك 10 متر بون ده أنكو 10 ملاي دريج بو
تيري خو داناي فأصاب إلا كعب وهو مصروع فقتله. بيجي تيري خو الكعب ويدا أنكل جوزاكوي وهو مصروع فقتله. وقيل بل ضربه في العرق الذي تحت كعبه، يعني ادبن كعبه ويدا الوشوكيوي الويردايا سري تيري خو الويردايا وكشتيا. فمات ووقع على نيل مصر. بیشتر دمامری کشتی کت افزر کلاخی هنده درش او درش جاهیاوی و 3333 گزای درش آن ملای درش. بیشتر فلما وقع على نیل مصر دما کت یسر نیل مصری اف ریبار مصری و همیای یقول بوی نیل. فجسرهم سنه آنکو ساله که درست بو جسره خلق مصری، یعنی ساله که خلق مصری اتسر کلاخی عجرات هات نوتشون. فمات وقع على نيل مصر فجسرهم سنة. ضربه في العراق ووقع على نيل مصر. هندك أجيك تقولي العراقي أو الشرط شببو وتير لدايا وكاتيا نيل مصر دا وبويا جسر بوان. ذكر هذا معنا باختلاف ألفاظ محمد بن إسحاق والطبري ومكي وغيرهم. وقال الكلبي عوج من ولد هاروت وماروت. وطبعا الكلبي شد بيجيت عوج كري هاروت وماروت يبو حيث وقعا بالمرأة فحملت والله أعلم. بيجيت أوان هردوك هاروت وماروتي سكسل جال عنق يكربو أو عوجة بزكتبو بزكي أو جنكا مبحث كري كتا آدمي ناوه عنقه بحال كتبوش هاروت وماروتي أفزر كلخة الزكي عنقه در كتبو. أبدا تفسيره قرطبية. طبعا الفيري هل بيجيت وما ذكرته من عظم خلقهم. حدثني به موسى بن هارون قال حدثنا عمر بن حمادة قال حدثنا أصباط عن السدي في قصة ذكرها من أمر موسى وبني إسرائيل. قال ثم أمرهم بالسير إلى أريحة وهي أرض بيت المقدس فساروا حتى إذا كانوا قريبا منهم بعث موسى 12 نقيبا من جميع أصباط بني إسرائيل فساروا يريدون أن يأتون بالخبر الجبارين. أنكول فيري دما موسى هاتي هندك قلت هندك مروفة جبارية هين جبابرة عنكو أفت عملاق. فلقيهم رجل من الجبابرين يقال له عاج. فلقيهم يعني عنكو كسك نافان دا نافيوي عاجبو عاج عوج هند عرداء قلت عاج هند عرداء قلت عوج هند عرداء قلت عواج. فأخذ 12 فجعلهم في حجته وعلى رأسهم حملة حطب وانطلق بهم إلى امرأته فقال انظر إلى هؤلاء القوم الذين يزعمون إنهم يريدون أن يقاتلوننا. فطرحهم بين يديها فقال إلا أطحنهم برجلي. فقالت امرأته لا بل خل عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأوا فافعل ذلك. حدثني المثنى قال حدثني إسحاق قال حدثني ابن أبي جعفر عن أبي عن الربيع قال إن موسى عليه السلام قال لقومه إني سأبعث رجالا يأتونني بخبرهم وإن أخذ من كل سبط رجلا فكانوا 12 نقيبا فقال سيروا إليهم وحدثوني. أنكو موسى هندك 12 مرو فريكرينا دفانا دابزانيت كا خبره كي شوانا بينيت وان مرو جواب بيره و يك شوانا او بو ايب نافي عنق. الفيري بو مديار بيت اف تشروكو هنه كو تفسير قرطبي دا تفسير بغوي تشد بيجيت بو فيريد بيجيت وراوا ان نوحا عليه السلام ركب السفينه ل10 مضت من رجب وجرى. طبعا البغوي بحث عوجيت بريكا قديت كات بيجي دما نوح شوية السفينة دا وجرت بهم السفينة 6 أشهر أنكو 6 هيفا السفينة ماد نوفا دا ومرت بالبيت مكة فطافت به 7 وقد رفعه الله من الغرق وبقى موضعه وهبط يوم عاشوراء فصام نوح وأمر جميع من معه بالصوم شكرا لله عز وجل. وقيل ما نجا من الكفار من الغرق غير عوج. أنكو تفسيره بغاويت بيجيت أفين هاتنا قرطال كرنش طوفان نوحي أو بن أبيت السفينة نوحي دا ويك شوان بو أفي هاتيا قرطال كرنش بأوفي أو جي عوج بو ما نجا من الكفار من طوفان جبلي عوجي بن عنق كان الماء إلى حجزته أوف جهشت بو حجزاوي فيجا حجزاوي تبيت جوكاوية تبيت حتى نافكاوي بيت. وكان السبب نجاته إن نوحا احتاج إلى خشب ساج بجد وسبب قرطال بونا عوجي تشبو دما نوحي سفينة شيتكر نوح محتاجي داركي مازن بو
للسفينة يعني محتاج داره كي بو سفينة فلم يمكنه نقله فحمل بيجيت نشيا في داري راكت الشامي بو فحمل عوج له من الشام آنكو عوجي هاري كاريا نوحي كر اف داره بو الشام اینا دف نوحي فنجاه الله تعالى من الغرق لذلك بيجيت جبر في داري كو او باشيا عوجيل النوحي كري کو دار بوی شام اینای حتی گاهند دف نوحی دا سفینه خوب پیچی کرد خود تعالی جیک اش غرقاندن پاراست ام دهینه تراثي قصة عوج تراثي إسلامي جدا أبا طبعا مبواب آيات يقول وبتفسير قرطبي وبغوي ام دهینو که هینه كيري ام دهینه تراثي إسلامي دا تراثي إسلامي چه بحث کرد بجيت يظهر عوج بن عوق وهو يتهوى صريعا أمام موسى في نسخة عربية مزوقة من كتاب جامع التواريخ طبعا كتابك هاي بنوع جامع التواريخ تعود إلى عام 1314 زفريد بو صالة 1314 مصدرها تبريز هي من محفوظات مكتبة أدنبرج أفا إش مكتبة أدنبرج أيضا في نسخة فارسية من هذا الكتاب أنجزت في عام طبعا نسخة قوية كتابك فارسي هاي صالة 1318 نرى موسى وهو يتقدم شاهرا عصاه بينما يرفع عوج الصخرة إلى انثقبت وتحولت إلى طوق حول عنقه طبعا في كتابي جدا بحث کرد طبعا هر نفسی گوتنا اوید ما گوتین هم نفسی چیروکیه که چاوتی تا کشتن و چاو نوحی داری بو نوحیت اینی تو چاو آفنا گهی تاوی هم دهینه هندک جهندی که بحثیوی کربن طبعا طبراني جيت كتابه خدا بحث کرد نفسی چیروکیه تقریبا التني مفسره كإسلامي أوجد بجنة ابن كثير في تشروك نفينا كات ليد بيجيت عقل تقبلنا كات تنيت بيجيت عقل تقبلنا كات أنكو نفينا كات بيجيت أبا أدبيت درجة ياوي هالصد جذبا الجهة كي بعد بيجيت هفولن دلال حس كمين همي ومفاش في تشروك ديد بيت تشروك عوج بن عنقه ما بدليل شي قلت هر كسا كي بيت بتشيت بخوينيت تفسير قرطبي جدا وبغوي جدا يفيا بتشيد بخو بخينيت بزانيت يان بلا بخو دنيا بصاناي كاتي تشيكات عوج بن عنقه عن قصة عوج بن عنقه جوجلي دا لبدا دي بوي جالك سايتين اسلامي دهن دي دا تشيت سحكادت نافدا بو بدليل دي بوي دركبيت رزو الصلاة بوا منابت از جالك ديرش كان طبعا هتشروك جالك يدريجه لي مبواب ديرو مبواب كورتي قوت جبرچه دادمه ما جالك نچید زانا دوهی که سورة المائده که من دیتی دابینی هوالان یاشم و بوده او آیتا بلاف کر بوجیک هر کسی که وید بچید بخوینید دیچید بخوینید و دی مفایجه ورگیرید و بلا بچید دیو ویچی رو که او عوجه ما بحجی کریجیش بیر نیکن و اک ما گوت یوا التفسیر قرطبی داد بجید درجه ها 3333 گز بونه آنکو میتر بونه بید وجا بیشتر ذراع یعنی ذراع آنکو ام بشین بجین میتر کاب دستی و کی ام کشش ملی حتی سرتلا بیشتر 3333 مل بوینه ملش یعنی ملی حتی گیده سرتلا بیشتر او شخصا جیک کر نوی آدمیش کچا آدمی اوه هنیجیک تفسیر دا بجنته هندک کتابا دا هندک مفسر بجن کو کره هاروت و ماروت یه زنال گلوی کچه کربو او بناوی عنقه و کس او مای ساخ جیویجی از بارم مبوعین ابو در 3000 و تشتک سالا جیا بویه دماشر موسای کری موسای تیری خل البنه پیویدایه آنکل کعبه ویدایه کشتیه و بری هنگی جیک چیروی که توید بیشتر اتناوا چیروی که داوی یلک خرابی کرنه و ازعاجا پیغمبر ها کریه و هندی زخم جیبو جبیر نکر حتی تفسیر قرطبی داد بجید حیتش بنه بحرت اینا ندار و بلند کرنه بر طاوی هندی زخم بو بلند کرنه بر طاوی تقلاندن و تخارن و دما کشتی جیک بو جسر بو اهل مصری کتتنیلی دا ساله که درست خلک مصری اتسر کلا خیرات هاتود شو هیوی دارم این همی وی چروکه بخو بخینه و دیو بچن اف گوتنه نش گوتنه بازینه اف گوتنه تنه تفسیر تودا و کتاب تودا و قرآن تودا
ات قرآن دانا وی نگوتیه لتفاصیل دای گوتی وکو کاچاوا بوچی ایک دهید بجید بون مناد حجت گیری دی بجید پابوچی نوید قرآن دانینه از بوها بجما و تفسیر داهی بوشی تفسیر دهایت قرآن دانینه چونکی گلک تشتی تایید قرآن دانینه لتفسیر به حجت کرد بو نمونه از بو نمونه که اینم دما قرآن یا تا قرآن بجید اینا انزلناه فی لیلة القدر اگر از تفسیر نخینم دی بجم اینا انزلناه فی لیلة القدر چه تشته بحثی چت کرد از نظانم الا بزرمه تفسیر دی بجته قرآنه یعنی چیم اینا انزلناه فی لیلة القدر گفر اینا انزلناه آف بویا کتاب بویا برام بویا حشتر بویا نزانیم بس دیچه تفسیر داره بشته این انزلناه فی لیلة القدر برامونه بحث قرآنیه و جا هندک نافین هین هندک تشتیت هین قرآن دا تفاصیل بحث جنه کریه دی زفریه تفسیری دی وانچی رو که توی بینی و دی زانی کاچ مسئله عبدالله دوسکی اسلام بجید درجه آدمی 6 گز بون و بر 6 گز بون و پشتیوی بر دوام مروف کرد بید از گلتمه الویریجیک ود بجید از گلتمه برای من لی افچرو که هنه اوا من گوتی نجده من وقت مگوتیتا وجال وی گازنده تو شید چی بخوش دینی خوب بکی بخو الدیف هره دی سحکی اوید افچرو که گوتیم بخو گازنده شاب کش من نکه اوا مفسرت هوانه اوا قرآن هوایه و اوا چرو که هنه بحجه کریه باشه چاوه من اسرائیلیاتن از دماین بشن اسرائیلیاتن اوج حجته که کاک عبدالله دهوکی چونکی چه اثری تو صد اسرائیلیات دانینه چونکی اگه اسرائیلیات ده هبن اف حجته تین گرن بشن اسرائیلیاتن اف حجته تین گرن اگر اسرائیلیات ده هبن رامان او یا تورات ده چی رو که تو صد تورات دانینه پلیبورین و جاهیم بخوندیم بشن اسرائیلیاتن یاد کتابت ده از بشمت قرآن تا بحج کریه و مفسر تا بحج کریه و جا تو بیشی یا تورات ده از بشمت قرآنه و دلیل بودش قرآنه و تفسیراته و جا تو بیشی اسرائیلیاتن حجتاته دفمه بخوب چنا چی اگر تو خوب بقانع که یا آریشاته یا بومن ناریشه لست تحدیاتات که مهندی که و کتاب ایکش اسرائیلیه که بومن اسرائیلیه که آن جهیه که آن عهد القدیم ده آن کتابت اسرائیلیا بینید بیشید افچی روکه و هی خو هر بیدی که کتاب تجدید های بومن یا گرک نینه اسرائیلیات من آن چروکت آینه تبن هر دل دفمن یک مریکه و هیچ آریشل دفمن نینه درس خوشگاه کارم راز بجیم حوالا دلال از ده هندك هوالا ورگیرم حس کن اوید تم بهن بوم دفاع عجب کن حس کن بهم بیجن هگر اسرائیلیات بن بلوان کتاب افسوجن راز بجی کاک فراد اصلا زانم چاوا مروفه بسلمان دفاع وان گلک یا ضعیفه دماد بشن اسرائیلیاتن و اف گوتنت به معنا دف مبراسی گلک برامانه یاد کتابت داد بشن من اسرائیلیاتن اصلا زانم چه اسرائیلیاتن کتابت دادن از تناگه هم اگر حوالا که بید بشید من ورگیره از ده حوالا ورگیرم بس از باورم اسنشم حوالا ورگیرم آریشک و هی صلاف ادریان سپاس با همی حوالا سپاس چاوه من همی بخیراتن حوالا دلال از ده لایفه گیرم بو 2-3 دقیقه اجبرکو اسنشم حوالا ور بگیرم انا زانم اگر چیه و از دیوگم و هیویدار من همی بزفرن و 2-3 دقیقه خلیویان بگیرن از دی زفرن افچی رو کامن گوتی او دی بیت ارشیف و هر کسی که ویا پاشی بهت ردامه بکد بلا بهت ردامه بکد هیچ آریشنی نه مفسرت هوا یا سر آخفتی و با من یا گرک نینه تو مفسره که تا این کار کر بی تو ایکی دامپی کر بیت او نه آریشامنه اویات اسلام دا الدف مبخو از خو اجوه که هکمیجی خوه که تا دانه و من حیجاش پیشته و گرتن اوجی اجوه که تا لحاتم از 2 دقیقه